North Korea ram hruai tu Kim Jong Un chuan an ram hmel malian per chu USA ani zela Washington a chuan tu po president se an hmel ma ni na are don lo ni in a soi North Korea a sarkar lai Workers Party Congress vai riat na Kim hian thu soin North Korea chuan a nuclear ral thuam le sipai lama an changna chu ti pun zela tum ti asoya nuclear ral thuam manga thuam tuin hnuai long nuclear submarine siam tura ruam hanna an nei po an zo fel thokat to ni in soibok US a chuan president atana thlantlin Joe Biden chu laklu ani don ti alang chawa anin siam rem vel mek lain he thu hi Kim chuan asoya Biden a sarkar laka pressure lo siam lok ngan he tu hi a soinia ngai ani Kim Jong Un le US President nilai Donald Trump te hi engti kong emo chuan anin nai viawa ma se North Korea nuclear program chungchanga in biak na ero anin nai na le anin nel na hian omzia anei thui lem lo thung Workers Party Congress a hian Kim Jong Un chuan North Korea hian a nuclear ral thum hi ramdangin an man khumani lo chuan man masaka tum lo ti asoya kan ram mason na min dal tu le kan mel malian per chu US ania tu po lalin president se US in North Korea angai dan hi chu adangam tak tak don lo atia North Korea chuan missile kap thachi long range ballistic missile ral thuam turu tak teng thei siam chuak turin chana lamek zel ti asoibok North Korea hi US le ramdangin an thei topin shrek ma se ral thuam siam konga an mason na chu ati top tak tak thei chong lova ral thuam lo om ayan chinde urang thei thawani Kim le Trump hian in biak na voi thum an neya ma se in rem na an nei thei lova tuna Kim Jong Un thu soi hi USA thu nei na in thlak vela ho tu tharte alo volok na anga ngai ania chuti lai chuan Karmo Salam Khan Kim hian an ram in tawdel na tura 5-year plan an siam chu kongtin renga a hlo cham fai vek ni in na soya covid ripui laka himnan an ram tlo po na kong akhar veka tuilian le thlipuya wangin an rama lo nei tu te din mun a chelea hemia wanghian nuclear ral thum siam chu ti top tura nor na po in omzia anei thei rin ani